Kaixo, Olibe naiz eta aste honetako proposamenak aurkezten dizkizuegu. Horrelaxe hasi ohi da astean behin grabatzen duten Lost in Bilbao saioa. Hurrengo 7 egunetako Bilbo handiko kultura ekintzen berri ematen dute. Musika, antzerkia, dantza, zinea, artea, diseinua, kulturaren forma guztiak saiatzen dira barne hartzen, beti ere Bilbo edo bilbotarrekin zerikusia dutenak. Berezitasun bat du, interneten soilik aurki daiteke programa, lostinbilbao.tv gunean. Proiektu hau gauzatzen dutenekin hitz egin dugu. Lost in Bilbao, al principio, era como una botella con un mensaje lanzado, hermano. O sea, no sabíamos a quién iba dirigido, nosotros lo lanzábamos y esperábamos a ver si alguien contestaba o no. Y sí, empezó a contestar la gente y a interesarse un poco más, sobre todo por la idea, ¿no? Hombre, saiatzen gea normalean aldanean behintzat, aukeratzen igual bat musikako zerbait, zineko zerbait, antzerkiko zerbait, edo pixka bat, sektore guztiak ikutzeko. Eta gero ja sektore baten barruan, adibidez musikan beti arazo gehiena edukitzen ditugu, ze kontaktu pila bat daude leko guztitan. Bilbao no es la ciudad que a mí me habían vendido llena de humo y tal, ya no lo es, ni mucho menos, es una ciudad. Y es una ciudad que tiene algo muy interesante, que es un montón de gente que está haciendo cosas, pero un montón, porque yo lo voy viendo ahora que me estoy metiendo, que está haciendo cosas y que todavía no resurge fuera, es como una cultura underground que hay ahí metida, que está a punto de resurgir, yo creo, igual que pasó en Barcelona. Eta saiatzen gera, batzuta askotan ere igual pekatzen dugu, gustatzen zaiguna, esartzen dugula, eta azkenen ere horrek puntua badauka proposamenak direla. Bilbao es una ciudad muy de contraste, va a estar el contraste del Bilbao de toda la vida, el Bilbao que todo el mundo conoce, y luego va a estar otro Bilbao de gente que pues va a innovar bastante. Hasiera baten bai izango zen intentzia pixkat hasi berria dauden jendeari edo lege bate bat irikitzea. Lost in Bilbao. Hasiko gara ateratzen astean baten, galdera bat egitera, kultura arlokoa edo, Bilbokoa batez ere, eta gero horretaz aparte hasiko gara elkarrizketak egiten, baina serio, en plan, egiten ditugunak ateratzen, ze momentuz ez egin ditugun guztiak ateraz. Sobre todo puede ser muy interesante para empresas que hacen eventos, porque el intercambio no solo puede ser de publicidad, sino de promoción de sus eventos a través de nuestro canal de televisión, es decir, nosotros les podemos promocionar a cambio pues, de algún tipo de patrocinio. Euskaraz eta gaztelaniaz egiten dituzte saioak. Aldez aurretik prestatzen dituzte testuak eta Libe da buruz ikasi eta Rubenen aginduetara aurkezteaz arduratzen dena. Saio hoietako baten grabaketaren lekuko izan ginen elkarrizketa amaitu ostean. Grabando. 8, toma 1. Elk City taldeak bere diska berria aurkezten du, New Believers edo sinesle berriak. Talde jaio berri hau, New Yorkeko zenako talderik ikaragarrienetarikoa izanen da oraintxe bertan. David Bowie edo Jolatengo gustoko badituzu, biziki gomendatzen dizugu kontzertu hau. Bilboko Rockstar aretoan apirilaren 4ean. Hauek izan dira Lost in Bilbaoen proposamenak hurrengo egunetarako. Goza egitazuen eta hurrengo astera arte.